Patalo fatu talafolo Radio Samoa le nei fo itai au malole soifua manuia, alo mai o talo le sungafua. Upuia le Coffee Club Len Mall i se sifo au kilani, i le o whaatau mai keke me le supermarket i late tua oi, au mai matoe whaatau watu le tau toe titi, wha se lau pasene le sii. I se tasi wata video na pu eine se tasi matoe whaasala lau i lunga le Facebook, o lo ma wai ngā yo inga uma nei na toe vai ai le keke fitu tā la tolus fulusene. Whaatau mai le countdown, ma wai fasikeke e 5, ma o le tau le fasikeke e tasi, na toe whaatau le fitu tā la luas fulusene. Whaamonia mai reporti le Herald tau tinonga le tata whainga alwenga le Coffee Club e moni o le keke ma muffins, le ana whaatau mai le countdown le whaafisa ngai. Pai mai ele whaatau le sili o le Coffee Club i New Zealand, Andy Lucas, e le whaatangaina le ngā yoinga ale la le Coffee Club Lenmore le ana whaia, ma o le lava foi e iai le kampani o loo whaakone karate. E na te sapa la ina la ese le Coffee Club e onos fulma le tolu. Ta wai fo ele whaatau le sili, talu mai le se fulu walu tau sanga talu ona ia amataina le Coffee Club i totono New Zealand o le urua i taimi lea ua whaia i se tasi o la se mea whaapea. E le ima oti mai i saunoanga le whaatau le sili po o le ale alunga o le au o iai le Coffee Club Lenmore o na ua leo si ta ia tu la fono pau o lea ua uma ona whai la lato tala. Whaia solo te e tangata wahiki ana nafi e whaaleo wairo lato le fia le se fulu iwa pasene si itanga. O le tau o lo o totongi e nisi o pasese whioai. O le fia o tangata wahiki o lo o whaasanga le kamupani umiasa o loto le fules. Lea e ana ina wha a whioai le sami o lo o whioai e tangata wahiki leo mai i au kilani wha a peai ma le toe foi. Whai mai e nisi o tangata sa iai le te o le si itanga wa iai wo o se avenga ma mafa ua wha a whainga tā i fili ngā nisi. Pe o mai e wa aile fo mai, pele ai. O le taunga tau pa sese wo o se wha anoa te le pisinise o lo uwai hiki. O no o le ua mai tawina le whaititi o tangata o atu mai au kilani, mō tā whaonga. O le mana onga le to a tele na awai te e ana nafi, ia au mai le wa ainga o wa au lo o whio i tangata wai hiki i lalo pūlenga o lo pūlea i whemalanga i ngā lau tele le atunu. Ua toe saula lapata inga i pisinise mata i tūtū pe pepa le mo i wa tele i na sala lau i tua. Reportia le One News o se tausanga esele nei le tele o tūpe le mo i. Ua toe maa ua e pei o na ieifa maunga mai le masino Januari. E o mai ia aperila. Valu se fulu reporti o tūpe pepa whaia wha asoli tū la fono wa toe maua. O le North Island leo lo maa ua mai ele tele o tūpe ma o aukilani. Wa whaali maina le leanga. Le ana sa waile luas fulu valu le tausanga le nei. Fa atu saile na o le 5 tupe pepa le mo i na mau le luafe luas fululua. O fale o loa la iti tua po Jerry's le olo tele ina ti ngai nai. O le vala aulo fale tupe tonu, ia mata alia ma ia lava koleni tangata whainga aluenga. Ina i o lato sila fia ma mauti noa le ese ngo tupe pepa. I totono o le vaiaso e tasi e tu sama le 5 tupe pepa le mo i o lo o toe maua. Toe maua manuia whanau to alua na leilo loa ele to ngā vau i le pōle asa to nai. To atolu ai ngā sa alu na lato to ngā laua pinga i Fiordland, ma e whaapea o whanau to alima sa hawa i ta a alo le to ngā vau. Fo i mai ei na o le to atolu, ai le to alua. Pe tu sa le tu lai lima i le fiafio le asa to nai na amata su e ai, ma longo i na loa leo in Ricardo. O se taimi whainga tā tele le ngata i le māloso le mālulu i le pō, pōngi sā, ai mai sei mātua ma fatia ma ainga. Silia ma le whaase fulu le au whai ngā luenga na ngā lulu e le pōle asto nai, e le ngato i lātou i le vau, ai whaapea i le vani monimo. O le whaalongo i nai e whanau to alua nei o le pa o le helikopa na nafi, na whaailoa ne ai loa ma toe whaafo i mai i mātua. Ua whaaftai ai fo i a mātua ma ainga le fisoa soani, ai maisa le au whai ngā luenga watu ua mālo longa o le long weekend na iai, o na o le tausa i lia o le whanau to alua. Matala whaaiu, o se whono tangata wa tele wa whai ai totono a New Zealand talu mai le koviti, ma o le fo i walo i ai ma le ofi mai o Beretania i totono o le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Whono tangale nei na whai ai au kilani, ma o le ana matua i mamalu leo ngā leo ai ele i poto ana nafi. O le whainga whaapaangale nei wa whaapuupuina, o le CPTPP, ma o lo i ai totono atu no Pasifika sfuluma le tasi. E awhi ai ma New Zealand. O le ofi mai o Beretania o le ulua i taimi lea wa sa waisa isi atu ese atu mai le li o le Pasifika. E pe ona iei Beretania o le sui o le G7, ma o le atu ulo na ono i le wha atu la ngana o tamau ainga o atu ese.
Fai mai le pale mi o New Zealand Chris Hipkins, o le ofi mai o Peretania o se fianga tele lea. O no le afe so ni tele I tangata kiwi o lo toe whaatau watu o lo e fafo. Ta Waia Hipkins, o le atatala I le whaitutu a mo isi manu I sa saa mai le tamau a ingo New Zealand, a o fe whaatau wa I atua I atunu umamau. O Peretania, o le ana whaatalo sanga mai e fiasau, ma o le watali alua ia, peitai. O isi atunu e au fia saina ma Taiwan, e moni o le ana whaatalo sanga mai peitai, o lo tau fia I le taimine I tahalia se whaai unga a sui a wai o le CPTPP. Tala na o le nei tae au, manuia le amatanga le vaiaso.